ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монандро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктои мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 40,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор. 8 сотиқ заминай, 2 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 40,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбутта. 3 сотиқ заминай, 4 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. нархаш 340,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исвара, 13 микрорайон. 7 сотиқ заминай, 2 дар хона, об, свет дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 185,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. нархаш 185,000 сомон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. 5 сотиқ заминай, 4 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 250,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. нархаш 250,000 сомон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, 8 микрорайон. якхонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 66 квадрати метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, садик дар наздикиш аст. нархаш 195,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед,
زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر خوجند 13 میکرورایون. دو خانگاه کوارتیرا در 5 آشونه قرار دارد. 70 کвадрат метр новостройка است. خانه ها با ремонти замонави таъмин است. آب سویت دارد. حجتاش 100% است. همه خانه ها یورو ремонт. доми 6 آشونگاه. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون در نزدیکیش است. نرخش 350,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزون هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر خوجند 19 میکرورایون. یک خانگاه کوارتیرا در 7 آشونه قرار دارد. 50 کвадрат метр новостройка است. خانه با ремонти замонави таъмин است. یورو ремонт. آب سویت دارد. حجتاش 100% است. خانه را بهترین ремонт کردگیان سراچ فروخته می شود. در نزدیکی مکتب، صدیق، مگزین، روی کلون در نزدیکیش است. نرخش 380,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزون هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در نوحه وخش 3 سوتیق زمین 3 در خانه آب سویت دارد. حجتاش 100% است. کخنی بانیا حجتخانه هم دارد. گردش محکم است. خانه را سراچ فروخته می شود. نرخش 280,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزون هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. دوستان عزیز ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک موندگی نباشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مانید و فکراتون حتما در کامنتاریا نویسین. در ویدیوی آینده ایگوجا خانه فروشی و کوارتیرای فروشی را پیشکش شما کنیم. شما حتما فکراتون در کامنتار نویسین. ما فکرات شما را میخونیم. در ویدیوی آینده خانه فروشی